Bog svima, ja sam Ema, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas radim haul video sa stranice koja se zove Wayfarer. Nisam sigurna da li se to tako čita, ako se čita drugačije, žao mi je. Znači, na toj stranici ima jako puno slatkih stvari i zanimljivih koje nisam vidjela nigdje drugdje. Ja, čim sam to vidjela, znala sam da to moram kupiti, tako da sam naručila sve te stvari i danas ću vam pokazati. Imam ovdje dosta paketa i pokazat ću vam sve to što sam kupila, tako da možemo početi. Prve stvari koje sam naručila jesu sve ove čarape. Bile su tako slatke i morala sam ih stvarno naručiti. Sad ću vam pokazati jedne po jedne. Znači, prve su sa ovakvim uzorkom flaminga, ne znam kako to zovete. Druge su sa ovim kolačićima i preslatke su, predivne su. Dalje imam ove tu sa ovom mačkom u svemiru. Bile su mi prefora, tako da sam ih odmah naručila. Onda sljedeće su sa krafnama. I zadnje imaju ovu tu bezdlaku mačku, ali meni se te osobno najviše sviđaju. Najčudnije su možda od svih, ali nisu najbolje. Znači, za svaku od ovih stvari još ću ubaciti neki mali video kako to izgleda kad se otvori iz pakiranja. Sljedeće što sam naručila je još čarapa, zato jer ja sam luda za šarenim, slatkim čarapama. Da. Uglavnom, ovo su čarape koje sežu do koljena, znači do koljenke, i imaju kao uzorak sladoleda, predivne su. Onda još jedne do koljenke koje imam, ove tu su sa uzorkom krafni, znači predobro. Sljedeće što sam naručila je ova torbica za šminku sa mačkom. Kao što vidite, ja jako volim mačke, tako da imam dosta stvari s mačkama i ovo je bilo stvarno preslatko, predobro, prefora i naručila. Sljedeća stvar koju imam, to je najveća stvar koju sam naručila, mislim, a to je ovaj ruksak sa krafnama. I ovako je neko prošarano plavo, rozo, ljubičaste boje. Ima krafne, jako je sladak, odličan, nemam više komentara. Dalje što sam naručila su ove slušalice koje imaju malu torbicu za slušalice, ne znam kako to nazvali, uglavnom mjesto gdje spremate slušalice, u obliku ovog kolačića. I stvarno, da, predobro je. Mislim da je sad ovo zadnja stvar koju sam naručila. Prilično sam sigurna da je. A to je ovaj privjesak. Pa ću ga otvoriti. Znači, običan rozni privjesak, jako je mekan i odličan je, presladak. Imala sam prije ovakav sivi, ali sam ga izgubila, tako da sam sad naručila novi rozi i stvarno sam oduševljena, predivan je, obožavam ovakve mekane privjeske, da. Tako da mislim da je to sve što sam naručila. Ja sam stvarno oduševljena sa tom stranicom i jedva čekam naručiti još neke stvari. To je bilo sve za ovaj video, nadam se da ste uživali. Lajkajte ga, komentirajte i pretplatite se na moj kanal ako već niste. Bog svima i vidimo se u mom sljedećem videu.